Hello everybody, this is HubTab Academy. Ezi HubTab Academy መደብ ትምህርት ቋንቋ እንግሊዝ ንስብ ትግርኛ ሎሚ articles ክሪና articles a and z ቅድሚው ግን ሓበሬታ ኣለኒ HubTab Academy ልዕሊ 250 ቪዲዮስ መቕራብ ኣብ speaking, listening, reading, writing ኣብቲ 4 skills ኣብ ናይ grammar knowledge ይኹን ኣብ ካልእ communication ዘድልየና ቋንቋ ከቕርብ ፀኒሑ እዚ ግን ኣብ ተፋየ ለቨልስ ዘለዎ ስለዝኾነ ኪኖዚ step by step ደረጃ ብደረጃ ክንምሃር እንደሊና ንዝበሉ 1 to 1 ዝኾነ መደባት ኣዳልዩ ኦንላይን ክላስ ጀሚሩ ኪኖዚውን ኣብዚ ኦንላይን ክላስና ኣቶም ንኸይመሃሩ ናይ ሰዓታት ምቅያር ሓደ ሰሙን ናይ ንኮ ሓደ ሰሙን ናይ ምሸት ዝሰርሑና እምነት ወይ ብዝተፋየ ምክንያት ኣብቲ ናትና ስሩዕ መደብ ካብኣቱ ዘይከኣሉ ከዓ ክፅገሙ ስለፀኒሑ ነዚ ዝፈትሕ እውን ሕጂ ሓድሽ መደብ ጀሚርና ኣለና እዚ መደብ እዚ ብቻነል ዝቐርብ ኮይኑ ንኣባላት ጥራሕ ካብ 2 እስካብ $10 ንወርሒ እንዳኸፈልካ ኣባልነት ብምዝጋብ ተኸታታሊ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ካብ level 6 ካብ level 1 እስካብ level 6 ኣብ ነፍሲ ወከፍ level 36 lessons lesson 1 lesson 2 lesson 3 እንዳበለ build up እንዳገበረ ኣብ ርእሲ እንዳሃነፀ ዝኸይድ ስሩዕ ትምህርቲ ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ level ከዓ ፈተና እንዳሃብና ናብ ዝቕፅል level እንዳሓለፉ ኣብ ዝጥዕሞም ሰዓታት ዝመሃርሉ መደብ ኣዳይናልና ነዚ ኣብ ቻነልና ብምእታው HubTab Language Academy ኣብ ጎንታ subscribe ትብል join ትብል ጻይትኩም ብኡ ብዝሆን መርምሕ መሰረት ኣባላት ክትኮን ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ናብ ትምህርትና articles ቶም articles ንብሎም a and z probably ኣብ lower level ዘሎ ወይ ናይ ጀመርት ኮይኖም ማሓውለም ግን ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት article ዘድልዮ ቦታታት article ገደፍና ወይ article ዘድልዮ ቦታ article ዳተና ንገብሮ ደቃቅቲ ጌጋታት ስለዘሎ ነዚ ንምፅራይ articles ሓደ ብሓደ ንሪኢና ኣብ ክልተ ክንመቕሎም ንኽእል indefinite articles ዝበሃሉ a and an እዮም indefinite ማለት ዘይተወሰነ definite ከዓ ውሱን ዝተወሰነ ማለት ስለዚ definite ክንጥቀም ከለና ኣዚና ንንፈልጦ ነገር indefinite ከዓ ዘይፈለጥና ነገር ክኸውን ይኽእል ብሓፈሽኡ ሓደ ብሓደ ንርአዮም a for singular countable nouns singular ንፅል ኮይኖም ክቆፀሩ ዝኽእሉ countable ንብሎም ቶም 1 2 3 ኢልና ክንቆፅሮ ንኽእል እዩ uncountable ከዓ ዘይቁፀር ከም ፈሳሲ ንኣብነት water 1 2 3 ኢልና ክንቆፅሮ ዘይንኽእል nouns ከዓ uncountable ይበሃል ስለዚ ምስ singular countable nouns a ንጥቀም boy boys ክንብል ኢና boy countable እዩ ክቁፀር ዝኽእል ስለዚ a boy coat a new coat ኣብ መንጎ ዋላ ገላፂ ሃለዎ እታ a ንክንጥቀም ኣብ ዝተድልየና ዘላ ግን ኮት ስለዝኾነ እዩ ኮት ጁባ ክቁፀር ዝኽእል ነገር ስለዝኾነ a chair ስለዚ ከምዚ ዓይነት ናውንስ ክንጠቅስ ከለና ኩሉ ግዜ a ንጥቀም a boy a chair a table anything any noun which is countable ዝኾነ ክቁፀር ዝኽእል ናውን እሞ ብሲንጉላር መልክዕ ክቐርብ ከሎ a ንጥቀም ብተመሳሳሊ an ልክዕ ከም ናይ a ፋንክሽን ኣለዎ ዘይካቲ ግራማቲካል ዲፍረንስ ማለት እዩ a ምስ ኩሎም ብኮንሶናንት ዝጅምሩ ቃላት ኣብዚ ንኣብነት b ኣለና ኣብዚ n ኣለና ኣብዚ c ኣለና ስለዚ ምስ ኩሎም ቶም ኮንሶናንት ዝበሃሉ letters a ንጥቀም እቲ ንጠቕሶ ዘለና ነገር እቲ ሲንጉላር ዝበልናዮ ዝኾነ ይኹን ነገር እንተዳ መጀመርያ ብቫወል ሳውንድ ዝጅምር ኮይኑ ንኣብነት a apple እቲ ቃል እንተዳ ብቫወል ሳውንድ ዝጅምር ኮይኑ ግን ኣክንዲ a an ንጥቀም an apple we don't say a apple ናቱ እዚ ቫወል እዩ a ቫወል እዩ ኣብዚ እውን e ቫወል እዩ እቶም ቫወልስ ንብሎም ዘለና a e i o u m በዞም ሳውንድስ እዚኦም በቲ ፊደል ዘይኮነ በቲ ድምፂ ናቱ ዝጅምሩ ቃላት ኩሉ ሻዕ ኣን ይወስዱ ኣክንዲ a ማለት ስለዚ a and an the same function ኮይኑ ነዳማ ምፃ ክትዕም ግን ነቶም ብቫወል ዝጅምሩ አንወስድ an apple an egg an orange an umbrella እንዳበልና an ነቶም ብቫወል ሳውንድ ዝጅምሩ ቃላት ካልእ ሳልሳይ አርቲክል ንብሎ ዘይ the is definite article the is definite article ንንፈልጦ ነገር ፍሉጥ ንዝኾነ ነገር እቲ ዝዛረብ ዘሎን እቲ ዝሰምዕ ዘሎን ዝፈልጥዎ ነገር ክጠቕሱ ከለዉ ዘይጥቀሙ ነዚአን ንርአ
where is the book أنا نحدث where is the book أنت رأي ليه أبتغنيا إتها مصحفة بيلا إتها مصحفة بيلا تيلي where is the book تيلي أنا نسون فلتا مصحفة ويا قدي مزهب كويا ويا بحال بتاع قميتنا لنا بحبارة كلتنا نراد الله نفلت أنا كذا okay give me a book تيلي لكن a تخونا مصحفي أنا مصحف مهانو أي تنسأس لذي a and an that's why indefinite زي تنسأره زي تفلته definite نزي كونا نجار فلت نزوها نجار جن زين تكم قال أبناء نرى this is the new computer أنا نتزرع وذا لحسب أقدم عليك كمبيوتر حدث عادي قال له كبلت أني هنا تا كمبيوتر بإيدي مساعته شو this is a computer إزاي تاد بالك كمبيوتر already أقدمه تتقيس هالسنحت فليتنا زلنا عملتي حجي نايزوم ثلاثة قلت صمت إحنا articles تقمي أتقامة أبين نتكملهم أبين نتكملهم نهتود بزه زي أبقى فلاب writing تقاتم جيجا article زاد لي وتات article نتكمل أبقى article زي اللي خا زي إمس أتو a little bit awkward كم زي نتصور مثلا لذي أبين نتكملهم article زي اليوم كنا تاتك أنت يوم نزيهم نرى مجمرة places وتات نتكلمنا the نتكملهم the دبل article زي لنا the Atlantic the Amazon specific فرد بوتاهم كله كلا زي واليوم زعتوا زي أب هجرات كا مبزعتوا هجرات أبتحد دهرنا هم نريو article اليوم كلت هجرات من زي USA بالنامه زي UK مزيان زاد بالarticle نتكلم قال the earth حنتيا الذي أينيت earth زبلون الذي له the earth الساتا كلاتنا نفلتا the earth كل شيء article نتكلم the world we don't say world is warming the world is warming so the أقداسي مزي the sky is blue انت sky is blue لنا بزي تا article it doesn't make sense so the sky the moon the sun مزيان كلن article the نتكلم هناتو already definite لهنا no article دين تكمل لها cities كثماتات we don't say the Asmara the Kampala or the New York we don't say that Asmara is a beautiful city Kampala is very big تن كثمات بزي article كم زلوان تكملن كله هاجرات the same أقدمنا خلت هاجرات إيش نعيرنا the USA the UK بزي كم زين مستنكرات هاجرات article ليناني Eritrea is in the east of Africa Eritrea not the Eritrea we don't use any article okay continents the same Africa we don't say the Africa okay لذي article دين كونهم كا زين كون هلو activities نرى سجى حاجة نرى بزحنا بوتاتاتيم places ab activities كا a job we don't say I have job I have a job okay as a nurse I work as nurse no it doesn't make sense I work as a nurse لذي a أقداسي مزيوم كلا I heard it on the radio I got the news on the radio I heard it on the radio article اللي نبزي on the media musical instruments كذا he plays piano no he plays the piano زها مستفايو ناي موسيقى مسرح لنا no article زين كمالهم work he went to work we don't say he went to the work or a work shopping he went shopping he plays tennis we don't say he plays the tennis or a tennis no article is needed when we talk about tennis he plays tennis or any other similar sports call it time places رينا activities رينا مس جزء كل جزء article زاد اليوم ناي جزء ناي وقتات الله نعمل morning in the morning we don't say in morning in the morning in the afternoon in the evening مزن ثلاثة وقتات ناي معلتي وانات ناي معلتي زي أزيا قداسيو كله عدمت حديد كا وي زهون مهنات number تكسكلها okay ordinal number the 20th of January the 15th of إلنا معلتك تكسكلنا عملتات كا نحنت عمل ده يكونه نعسرت عمل 1950 ده يكون 1950s حمسات سوسات مثلنا article نتكلم ده هنا هم رياضي no article مس time article بيجي عند كمالهم زي article كنت كمالهم زي جبانها معلتات Monday Tuesday Wednesday he went on Monday he will come on Tuesday
We don't say the Monday or the Tuesday. Months the same عوارح. January, February. No article. ካልእ ዓመታት ሕጂ ዛ ዓመታት እዚኣ ምስ ተቐዲመ ልበልኩ ሃይተጋገየና I was born in 1998. In ንጥቀም ምስ ዓመት 1990, 1998, 2000, 2010 ክንብል ከለና ንሓንቲ ዓመት ክንጠቅስ ከለና in ንጥቀም መዓስ ኢና ኣርቲክል ዘይጥቀም ሓምሳታት ሓምሳ ደይኮነ ሓምሳታት ካብ 50 እስካብ 59 ዘሎ ብሓፈሽ ንጥቀሰልና ግን article የድልየና okay so this thing developed in 1950s ኣብ 50ታት ድማዕበለ ኣብ 60ታት ከም ዝኾነ ይክልከልና article የድልየና ታበይና ዓመት ግን in ኢልና no article in 1990 not in the 1990 okay so no article with years but we use article with 50s 60s 70s well so far about articles they are not articles as well. Up next class can have a nice time.